Zonet Sungkwate Zibai Vekule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u Central Waime Football Tournament chu nei chun zom zel ania Voin Khan game engom zat khel chun zom ani Mizoram chunga football manga inelna lian le ngai hlutlo LBS Suzuki 22nd Interbranch Waime Football Tournament chu nei chun zom zel ania Voin lama Khan MSSC ground Mualung Tho Chite Playground First MAP ground mai baka RG Stadium ate inelna nei chun zom ania Voin lama inkhel mu nom taka samlukha in ne na anchanga anking pui hun thar chu silifa in an ne he inkhela hen samlukha team tan hian vanlal thlen zela endi lal than puya lal ro moi mai baka zorin sang ten goal an khunga an team hi silifa ya ne na chan pui next round an lut an ne he inkhela hian samlukha player poimo lal ro moi chu man of the match a thlan an ne inkhel danga ainon vengin ne na anchanga anking pui phun chong chu sithum fa in an ne he inkhela he minute ko ne leka ainon veng team tan van ming lian a chon ma an hruaina goal a khunga minute som pakhat na phun chong player lal rong ball a chon an lama tilut pal lein minute som thum pakhat na lal than ke ma chon an goal thum na a khung leya ainon lam hian sithum fa ya ne na chain next round an lut zuita an ne he inkhela hen ainon veng player poimo lal than ki ma chu man of the match a thlan ani zui bok inkhel munom taka kanan lam point ne na an changa anking pui south sabol chu goal sari goal thumin an ne south sabol team tan hian lal ruat puya raymond amai baka elizarem ruat sang ten goal an khunga kanan lama hian lal fakzual chon hat trick siamin jojo zo ming thanga chon goal ni a khunga joshua lal ruat fela chon goal ni a khung ve bok he inkhela hian man of the match a kanan veng player poimo jojo zai ming thanga chu man of the match a thlan ani veng le veng khole khoinel na nu ma nei tha em mai am veng lam point ne na an changa anking pui zema bok chu goal ni goal khatin an ne he inkhela hian minute som pangana zema bok team tan Gilbert lalbiak sang chon ma an hruaina goal a khunga second half minute somnga pathumna am veng tan lal fakzual chon an siphur asuta hun top ma shat minute somriat pariat na kelal rin tuang chon an goal ni na akhung leya comeback lan tiring goal ni goal khatin zema bok hi an neya next round an in hlangkai zuita an ne he inkhela hin am veng player poimo lal hriat zola chu man of the match a thlan an ne tan thril lam point ne na an changa anking pui thingdol tlang nuam chu goal li goal khatin an ne inkhel munom takmaya hin thingdol tlang nuam team tan lal hriat moi chon goal om chun a khunga tan thril lama hian lal hroi zela Anthony Malsom tuanga le lal pek lu ten goal an khunga thingdol tlang nuam player poimo lal hriat moi chon an lama goal khat atilut pal bok ti hian tan thril lam hian goal li goal khatin ne na an changa next round anin hlangkai zuita ani he inkhela hian tan thril player poimo Freddy lalrin ki ma chu man of the match a thlan ani ke trum lam point ne na an changa anking pui tui kwal sau chu goal rup goal nin an ne he inkhela hian tui kwal sau team tan zo rem moi le silal rem pui ten goal an khunga ke trum lama hian biak sang pui chon goal li a khunga lal biak tluanga chon goal ni a khung ve bok ti hian ke trum lam hian next round anin hlangkai ya an player poimo lal muan sang chu man of the match a thlan ani zui bok dur tlang le tan lam point next round an luta an king pui lai pui tlang chu sithum fa in an ne he inkhela hian minute som ni parukna lal rin chana chon ma an hruaina goal a khunga second half minute som nga pangana lal mangai dong lian chon an goal ni na khung lein minute som sarina lal rin sang chon an goal thumna a khung leya sithum fa ya ne na changchung hian next round an luta an player poimo lal rin sang chu man of the match a thlan ani zui bok heng ba ka hin darlung lam point malam an pana an king pui tui real chu goal nga goal nin an ne tui real team tan hen lal fam ki ma chon goal tui real team tan hen lal fam ki ma le Timothy lal fak oma ten goal an khunga darlung team tan lal pek hluwa lal thamuana lal thuthlung liana lal biak dikamai ba ka lal ngai oma ten goal an khunga goal nga goal ni ne na changchung hen next round an lut zuita an ne he inkhela hen darlung player poimo lal pek lu chu man of the match a thlan ani zui bok inkhel danga kulikon west lam point ne na an changa an king pui ta chip chu goal ru goal khatin an ne kulikon west team tan hian walal hriat renga chon hat trick asiama
Jason Aldrin sang chon goal ni khung bokin mal som tluangan goal khat a khung ve bok he in khela hin tlang nom west player poimo vanal hriat renga chu man of the match a thlan anni darlung lam point ne na an changa an king pui tui rial chu goal nga goal nin an ne darlung team tan hen lal pek luwa lal thamuan na lal thu thlung lian na lal ruat dika mai ba ka lal ngai omaten goal an khunga next round anin pet kai he in khela hin darlung player poimo lal pek luwa chu man of the match a thlan anni mai te le mui fang te in machona hun pa ngaya team pahni te goal khat ve ve in pe in anin ne to ka mai te tan hen lal lom ki machon goal a khunga mui fang team tan lal du ki machon goal a khung ve bok penalty manga achak jok zon ania mai te lam hian goal rup goal ngai ne na an changa next round an lut he in khela hin mai te player poimo ramnun moi chu man of the match a thlan anni ho bak en ramnun south lam point all sam takin ne na an changa an king pui airfield chu goal som pahni goal khatin an ne he in khela hin ramnun south team tan lal rem ruat chuan goal nga a khunga lal than moi chon hat-trick siam bokin Francis vanal dika chon goal ni a khung boka kalep lal nun hluale mal som felaten goal khat ve ve an khung ve bok he in khela hin ramnun south player poimo lal rem ruat chu man of the match a thlan anne ni sangkhan Europa football ma inel na lian le ngai hlutlo UEFA Champions League semi-final second leg khel chun zom ania Paris Saint-Germain chon Arsenal nein final anin pet kai Europa tlap thabik te inel na lian le ngai hlutlo UEFA Champions League inel na chu nei chun zom zel ania ni zana makhan semi-final second leg khel ni yin final lu theitur zon na hin Paris Saint-Germain chon ne na an changa first leg a sikhat faya an lo ne to Arsenal chu goal ni goal khatin an neya aggregate goal thum goal khatat ne na changin final anin pet kai Bagdes Princessa in khel mu nam taka hian mol nei tu Paris Saint-Germain hian goal shot tum som pakhat an neya mikhwal team Arsenal hian goal shot tum som pakwan nei thungin ball possession le in pass dik konga hian Arsenal an chung nung threta amai ro chu final anin pet kai zo talava Paris Saint-Germain lam awan nei zoka an tang ta thung in khel mu nam tak maya hian atir lama Arsenal team an hla om khop maya Paris Saint-Germain goalkeeper Donnarumma chu an rum thrai ngun hle amai ro chu apoimo golero an khung thei mai lova Paris Saint-Germain lam awan nei zoka tang ma satange nge hin minute somni pasari na Vitinha free kick chui thatak mai chu Thomas Partey chon alo tau chuaka hemi ball kal let hi Fabian Ruiz chon lo chuin gola achan tira a team hi sikhat fain ma a hruai puya aggregate Sydney fire ma an hruaina ani chi bok first half goal dang alu bel zui talava second half po goal kan mumai lo minute samruk pangana Arsenal lamin penalty an choile ta Achraf Hakimi goal sa cho Luis Kelly chon akutin alo dang per hlau maya video assistant referee endikani no penalty an choi zui bok ma se penalty hi Vitinha chon choin David Raya chon thatakin adan saka Arsenal team achan him chiang hle ma se penalty an chuilu lawa tangrei vak lo minute som sari pahni na Osman Dembele ball pek thatak chu Achraf Hakimi chon gola achan tira Paris Saint-Germain hian mol nei tu anni angin Sydney fain ma an hruai zui bok Arsenal team hian an nor zui ve zela an thora po singin minute som sari parukna mol veilam sir tang Leandro Trossard ta ball ron thon lo chu Bukayo Saka chun gola alo chan tira a team sipur su thenna goal ni hin Arsenal team an phur thar hle minute som riat na Ricardo Calafiori ball pek thatak chu Bukayo Saka chun gola achan tir teu khop maya amai ro chu Bukayo Saka hin goal ro ka a chui lun zo talava goal mauta chui lovin awuyom hle hemi nuwa hian team pahni te in Norton le ma se goal dang alu bel zui talava Paris Saint-Germain lam hian goal ni goal khata ne na changin aggregate po goal thum goal khatin ne na an changa final anin pet kai zui ta anni Paris Saint-Germain hian final a Inter Milan chu an machonang football ma inel na lian le ngai hlut dang UEFA Europa League le Europa Conference League final lut tur te zanina chinfel ani vele don football mga club lian te inel na lian le ngai hlutlo UEFA Europa League lama zanin hian final lut tur te an chiang don na zanlai pel dar som pahni le chan vea English Premier League club Manchester United le
Spanish La Liga Club Athletic Club Bilbao te anin matchonang team pani te season kalmek anche dan han en chuan Athletic Bilbao lam hi an thadeu ni hin alanga La Liga lama tun din huna palina din hun lo mekin United lam Europa Premier League ka table som pangana din hun lo mek tu an ni thong Manchester United hian season kalmeka Europa League ti lawa chan season an mang thalo khop maya FA Cup no chu ni to hin EFL Cup lama po quarter final avan doi zoka an tang to boka English Premier League lama po som pangana din mun an lo mek an ni chuti rolin Europa League lama ero an che tha khop maya game som pathum an khel to atlom an la nei lova season kalmeka European competition atlom nei lova kal chun an ni mek bok an matchon tur Athletic Club lam he season liam ta Copa del Rey champion an ni pelama season kalmeka an che chelo khop maya Spanish La Liga lama palina mekin table atanga chutin UEFA Champions League direct qualify thai turin din mun thataka anding mek anne chuti rolin team pani te season kalmeka Europa League bak be sei tur nei to lo anni ya antan he game hi apoimo hle don anne Manchester United lam hi Europa League ka hin trum khat an lo champion towa kumsang ni somparuk sompasari season akan lo champion to in hemi nuwa hin final an lut leya Villarreal laka avan doi zoka an trang thong an matchon tur Athletic Club lampo hi he inel na hin trum ni final an lo lut towa champion no moyero an la choi lo thong team pani te European competition a hin trum nga an lo in matchon towa Athletic Club trum thum chakin United hi trum ni an chak ve to bok team pani te anin matchon masak first leg ka khan Manchester United hian Bruno Fernandes a goal ni khung le Casemiro goal khat khung mangin sithum fain ne na an no chang towa second leg zanina an khel tura hian Old Trafford ta United hian Athletic Club hi an lo mi khwal don na sithum faya ma shwe chunga lo matchon tur an ni awangin United hi final lut ngei tura ngai an ni bok an ni pani ba ka hin Bodo le Tottenham Hotspur te anin matchon don boka Bodo lam hi an ramli ka che tha mai an ni ya champion lai an ni pialama season kalmeka po champion le ngei tura ngai an ni bok Tottenham Hotspur lam ero Europa League bak be sei tur an nei to lova Premier League a somparukna mekin an din mun at se hle chuti rolin Tottenham Hotspur lam hi season mang thalo tin soima se Europa League no moi an choi chon season an man that ber trum te po tong thei turin hun tha an nei ve thong team pani te football Chanchin a trum ni anin machon na tur ani don na Bodo lam hi an thlen san ber trum an mang meka Tottenham Hotspur lam hi a trum thum nan champion thei turin din mun thataka anding ve mek bok Tottenham Hotspur le Bodo te first leg ka anin machon trum khan Tottenham Hotspur hian Brennan Johnson James Maddison le Dominic Solanke te goal khung mangin Bodo hi goal thum goal khatin an lo ne towa zanina hian thilmak athleng te ni lo chen final an lut ngei turangai anni heng ba kan Europa Conference League lama po Chelsea le Jugarden te anin machon don buka team pani te first leg anin machon trum khan Chelsea hian Nicholas Jackson a goal ni khung mai ba ka Noni Madueke le Jadon Sancho te goal khung magin Jugarden hi anmola goal goal khatin anlo ne towa zanina hian Chelsea han Stamford Bridge sa Jugarden hi anlo mi khwal ve don thunga thilmak athleng te ni lo chon Chelsea han conference final anlu ngei arinom anni ba kan Fiorentina le Real Betis te anin machon don boka David De Gea khelmek na Fiorentina lam hi first leg khelzo taka khan Anthony khelmek na Real Betis lam hian goal khatin anlo ne towa khamitum khan Betis tan Ezazoli le Anthony ten goal an khunga second leg hi Fiorentina muala kheltur ani dona heta chak zok le Chelsea le Jugarden te in machona achak zok te final anin machon ve don bok Nizana Indian Premier League in khel munam taka Chennai Super Kings an wicket ning Kolkata Knight Riders an ne cricket mga inel na lian le ngai hlutlo Indian Premier League in la chu nei chun zom sel ania Nizana in khel chuna Chennai Super Kings lamin ne na an changa an king pui Kolkata Knight Riders hi harsa takin wicket ni in an ne Eden Garden Stadium a in khel munam taka hen to sa Kolkata Knight Riders namte chakin bet masak zok an thlanga Knight Riders nam hian betin an batsman zinga rane chong khel thaberin ball som thum pathuma ran somli pariat athok chuaka
Andre Razel chon ball som ni pakhat ran som thum pariat thok chu bokin Pandey chon ball som ni pariat ran som thum paruk thok chogin atop thlengin ading tluan ve bok Chennai Super Kings bowler zinga Nur Ahmad chong khel thabarin overly a wicket li ala Ravindra Jadeja chon overly a wicket khat lave bokin Kambo chon wicket khat alave bok Chennai Super Kings nam hian anbet ve leya target hi an phak lo teu khop mai over som pako point palia an mamo ang zaran hi an thok chuaka mi pariat lai an out man boka ma se wicket ni hian ne na an chang ta ram an ni he in khela Super Kings batsman zinga Bervit chong khel thaberin ball som ni panga amachona ran som nga pahni a thok chuaka Shivam Dube chon ball som ni ran som ni panga thok chuak ve bokin Urvil Patel chon ball som hata ran som thum pakhat a thok chuak ve boka an team tan an tho hlok le Night Riders bowler zinga Aurora chong khel thaberin over thuma wicket thum ala Varun Chakravarti chon overly a wicket ni lave bokin Harshit Rana chon overly a wicket ni alave boka khel selutuk lo ma se anti mero an san him zau talo anni he in khela hin Chennai Super Kings player poimo Nur Ahmad chu man of the match a thlan ani hian ran som thum pakhat a tho chuba ka wicket ni alabok ti hian table thar bera ne na chang team Chennai Super Kings nam he khel som pahnia tum thum an chak ve ta point ruknen among bera an la zui zela avan doi zo tang Night Riders lam he khel som pahnia tum nga chakin tum ruk avan doi zo ka an tang ta point som pakhat nen parukna anom zui ve zel bok Indian Premier League kin la te zanin hian nei chunzom anile dona Zandar sari le chan veya Punjab Kings le Delhi Capitals te anin machonang NBA season kalme kinel na te chu nei chunzom zel ania tukina conference semi-final game through in khel mu nam taka Knicks le Thunder ten an king puite an ne basketball mga inel na lian le ngai hlutlo NBA season kalme chu nei chunzom zel ania conference semi-final game through tukina in khel mu nam taka Knicks in ne na an chang shama in khelin ne to taka an king pui he inel na champion lai Boston Celtics so somkwa pakhat somkwa in an ne he in khela hin quarter ma sabera Celtics nam hian bull an tran thazoka quarter ma sabera hin point som ni pali thok chokin Knicks nam hian point som pathum an thok chuak thong quarter ni na hian Knicks an ron thokang hreta he quarter a hin point som ni pariat thok chuakin Celtics nam hian point som ni paruk an thok chuak thong quarter thum na ero Celtics nam an ron chungnung vele thonga he quarter hi somni pathum somnin an la ne na changai turangai tepo an ni man ma se quarter to bera Knicks an tho chuaka he quarter hen point somthum thok chuakin Celtics nam hen point som pasari chau an thok chuak thonga point khatin Knicks nam hi asang zoka an tranga game tru hi an la zuita an ni ne na chang team Knicks team tan hen Josh Hart chong khel thaberin point somni pathum a thok chuaka ani baka Anthony Townsend point somni pakhat a thok chuak ve bok Tihian conference semi-final game khelmeka Knicks nam hian game ni an lata Celtic team hian next round du an du ni chuan an game khelle mabaka te ne na chan apoi mo to hle don ani tukina in khel nung zoka Thunder lam point all sam takin ne na an changa game wana an lo ngam to lo Nuggets cho all sam takin za somni pakwa za parukin an ne he in khela quarter ma sabera train Thunder lam an chung nung filor laka quarter ma sabera point somni panga thok chokin Nuggets in point somni pakhat bak an thok chuak lova quarter ni na po point somni pani thok chuak lehin Nuggets sam hian point som thum panga chau an thok chuak thong quarter thum na po anin thlau khop maya Thunder damin point som thum basari an tho chuala yin Nuggets in point somni bak an thok chuak lova quarter to bera ero Nuggets si an chung nung ve hreta ma se Thunder lam hi chiang takin an chak zuita ani ne na chang team Thunder team tan hian Shai Alexander chong khel thaberin point som thum pali a thok chuaka an team tan a tho lok fal hle ti hian team pani ten game khat ve ve an la zuita game borok atang chho viawin arinom khati zong khain fiam Chanchin Thar kan ngai thak ho theite chu ani e